Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikalangan po ini pasabay po kami ugatan. Biasita yari paharain kasanya simpikilan way na lalaman kita pa doon hayaan pangako halawang katuhan hatakain mo't darang ikaw sa tiyan iunong lugay kabuhi mahubot yanin jabji sa hinangan ko di na ako mapati higabalik na kahigaw balik pa ipagkasila sa nalaman himayan inyo na iritas ang tunan sin kasusahan manghatagan noon na tumantakaw kakitaan magduruhon na insusan bangin doon maadla